F'dawn l-aħħar ġimgħat smajna ħafna dwar it-trattat tal-ACTA. Trattat intenzjonat biex jikkontrolla l-illegalitajiet fuq l-internet, iżda ser jolqod direttament il-libertà tal-individwu online. Dan it-trattat kien diskuss waqt dibattitu bl-isem ta' ACTA Information Debate li għalih attendew l-Europarlamentari Laburista l-Professur Edward Cicluna, l-Europarlamentari Nazzjonalista Simon Busuttil u l-Avukat tal-IT u lecturer fl-Università ta' Malta Antonio Gio. Il-Professur Cicluna tkellem dwar ir-riperkussjonijiet tal-ACTA u kif jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ bejn id-drittijiet ta' kumpaniji massivi u d-drittijiet ta' ċittadin. Le, wieħed jifhem id-drittijiet ta' kumpaniji kbar illi jipproteġu dik li jgħidu l-proprjetà intellettwali tagħhom. Fil-fatt anke bħalissa għandna liġijiet li jikkonfiskaw containers ħieħ ta' prodotti li jkunu ikkupjati u folots. Dan għandu jkompli. Però mhux biex ikomplu dil-gwerra kontra dan il-fatt allura jispiċċaw illi l-individwu titliflu l-libertajiet tiegħu. Min-naħa tiegħu l-Europarlamentari Nazzjonalista Simon Busuttil qal li huwa favur l-ACTA. Busuttil qal ukoll li ħadd m'għandu jinkwieta jekk preżentament qed jagħmel kollox legali. Immedjata kienet ir-reazzjoni tal-istudenti universitarji. And your understanding comes through clear that our online experience to you is disconnections and privacy breach. It's not just that. We are concerned with a lot more than that. Fost l-affarijiet li l-istudenti jurew tħassib tagħhom dwaru kien hemm ir-riċerka tagħhom fuq l-internet, il-privatezza fuq social networks, il-file sharing kif ukoll l-esperjenza tagħhom online. Okay, why are we building an economy based on creating artificial monopolies to protect broken business models? Okay, and we are criminalizing people for file sharing, which is a social activity. Although people here are saying it's water under the bridge, I don't think it is. The way ACTA itself was negotiated was quite dubious. It lacked transparency. How can we be sure in future it won't lack transparency again once it's too late then? Min-naħa tiegħu Antonio Gio qal li t-trattat tal-ACTA huwa żvilupp il-qudiem li mhuwa xejn ġdid u li se joffri l-istess livell ta' protezzjoni. Il-vot fil-Parlament Ewropew dwar l-ACTA mistenni jittieħed f'Ġunju li ġej.